Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka film kini ka bedang shuyo sernot naga Central Board of Film Certificate na Guwahati kadai tang maka ka film thamai na po ka jila ka belapin inam ha ka Shillong International Film Festival arja arpuhendrio ka baningkong ka belapnya daga Directorate Information and Public Relation jong ka sarkar jila ka belasdang ha ka arpusan tarik bat penkut ha ka arpuhenyo tarik mentau benai ber arja arpuhendrio ya kini ka film kini la direct da ukiki garot belapin mi daga chwas emli film production kabala baiting ka daga Hello Meghalaya nagatnat Shanghai Perthei jong ka sarkar jila kajing shnaya kani ka film kini ka desha phang ka jinglong terpang ka jat benreu khasi haba ushan rang ulayo ya ka lok hendrei udang don ka jingket kli yaki para ba diki persa haba ki don jing e kani ka film benta kala upline ban pen i habiju cinema Shillong hakibnai banwan haka arpusan tarik menta ubnai ka bade ka sngi ukan rat sangma menteri rangba ka jila bat uba lakmen rumbui menteri katnat IPR kila penkup buram ya ka film kini bat ki bai de ki film ki bawan pen inam hagani kata masa hadian balawai ka jingalang la yok banya kren bat u director Kiki Garot bat kinong ak ki bade u Golden Star Suchiang Wanri Pingrup Phira dot tedong Shnala Dakhar Jing Ye Timong Bakor Shisha Pathau Robert Nongkenri bat yalam suling te ngiwan menta sin magaliga sidang jong ka International Film Festival kepada Shillong te ngiwan ruhani menta ka film jongi ka ba ni terting ka ni kaya kan ka film la sponsor la menurut konsep ka Hello Meghalaya buat ni semua komen adu kata-kata nadu bakadan gani ka Hello Meghalaya kala aigrani nang ba ila ban le bahasa susut ya di film daga jingi rap juga kala rap sibon yang iki producer emotional film Mana yang film jaga sertifikat ni na film lista. Ketua ngiyo ka sertifikat dari na ka benta jong ka film kini kum ka jing burom jong ki yang film national film. Te hat ni sultanat ba mentangin semulong shu bangsa marui ha gane ka national film buat ka government ro kala itu ini. Tengi sultanat haba don kum kini bijak program ngiyo ya don bentang bagi pleasure mo tan ba ni chief minister. Tapi ya tu lagi kan dekat film badap lanon peni ha sinema. Hadu mentang ka terik nimpat la ban batai tambah kani ka film kini mentang kala upline apa abuju cinema te kami lenti ba hadu banai Jun Julai kita kami lenti ba ki perlok tiba film festival la tempat ini film te hendrewat mentaru ngidang lasai ni ya screen yang kini film kini apa jo kani ka International Film Festival hagani ka film kini la yabun ki ba yasim bantang kum jong Phira Rotterdam nangka i ka Golden nangka i Wanri Pingrup nangka bat i Chenala i Jingi Bakor dan pun susu di artis Kalau kamu nak baik kedus-dus kasih am kena kalau baik dus. Ha kum ka kerteng kini te kadai baik ka film Jepang kini long ka jingi don lang jong kini ha ka yeng kasam nangka hakani ka film dan ki bantaru bangi don ka jingkul mar hayang sem dari uni kini wan penhai bin kesan kata namla tan ban tatai ke yang ni bukan ka tiu kata kila ban ban pai amal ba ya kani ka film kila bersang ban ba wat ki artis ru ngila shim ki babas ki artis ki bapi bon na ki bas mutala sidai ki artis te film ti bapi ni tanali ru ya film Kani ka film kini pi batalem kindat dan em jirwan. Kadon ka jingirwai kani ka film kini kadai ka jingirwai kam dei ra jingirwai jingi kadai ka bakham pher kumba dei ba pher ka film jingirwai la pher te kani ka jingirwai ru kadai kam dei shu ka jingirwai jingi kadai ba ka jingirwai ka baki ashat kman shipara badu kini wat ha ka jingirwai ru misud di kijang kersha jinsam la pher ngila penuh ni kinong comments bun kinong comments ki ba balai from the jinsam dan cha kami ngila le kami lang tiba film sa internet din Ang iwan hamne namta ka Shillong International Film Festival bagi na ki kene ka film kini bangi agro ba produce dari section assembly ba direct da Kiki Garot kayo wan pen i apa kene ka festival tangi sing komen ni sa invite ban wan sene ka festival te wan page ka film kini Iwan let screening ya ka mai film the plus ka film jangi ro kada na hani it is a very big opportunities and I'm really grateful for these opportunities and I want you guys to support lang yang lang ban ipai lang ka film jangi
Tapi lagu nak sebenarnya ben ino ilo deh. Oh, like I'm really excited for this ketika come, but ke film juga bakal release now. Like I'm really excited. Baik ni ini hirup ya mata hanya film ini. Mereka bantuan semua offline, balayo mengiyo kan di kebentahan di ban. Sebentar kan di first Shillong International Film Festival. International Film Festival. Mereka kini rokadan bentalan kan di ban screen kan di Rosai. Kalau angka kau berji, mereka pakai maka bandam bang kapat di kini di kapa di bahayang bahasan ki para nang song jaga tanjui ka dikasih makin man kasam dan kapala mereka kini ngai bakal kalong sebentar ka jing sedang ini kun kasih kami kesamna Ini kumbala ong Indonesia mo wan screen ka film jumero ni ka first international film festival ng Shillong ya di man support ni film na jong Salat hirup sebentar ni. Film kuno piwan hanya ban. Iwan hamne namuda screen ni kan film Shillong International Film Festival. Tunggu film berpisah kumne ya. Oh, sambung jai krisha. Saya kerja. Insam. Tu berdua orang lain kan mi film kini cinema. Kia mata ke kakak jingi tu kami producer yang ba idang apply nya po visual cinema tarai ngin sayo ka tarik coming soon ma ba ang film tarik dan akan submission nya kini film po visual cinema ngir la wahi bal page film nama kini film kini compare ma don bun ba up kom gi bala pa wan rida penduk kom tirada pedang mengar madon lang bat kiner ki address bapa ner model ner bapa model hi deka ne ko film ini deka long compare ma am excited hi ban pe jaga deka film ini kam tam pat release in reklaya ban ni ana pa film festival ma Karena film pi sam kumne hi amne pi pong nak Dan si sini ngasem bumi te mam kapor tengah sangat lebet kijai kerja. kerja. Kejirai rupiah am jirai. Oh yo. Yo lang jirai kumne hi piriam. Nggak Kerja. kerja. Di kerja. Film kumne pi film apa pisang di kerja. Semua dan burung. Piro lang ang jirai. Ko kayo lang ha jing rai. Pisam kerja umne pi pisam na. Ka jing rai ni sam sa Shillong. Siam. Sekarang. Kalau kerja pio am jirai. Oh iya. Pisam kumne hi na. Jai krisha. Kerja. Sa Shillong. Lakuan am i le deh cinema. Wah lah, long excited. Dia lawan pio am sementara jirai ro. ha ngadem ni Dia kayak kejing ijung pi habai direct diki. Kalau pisau kumno kayak kejing dan ai na ki director si bayin de ki kam hair ban direct namar ba issue hi di direct hi compare ta namar kum bara ye tip ki karat studio mo kam hair kar kom shoot compare kalom di priu traikin ila kalom dik mo kana kam sin ban yo page ke kini namar kum ong kum ke kerteng kini kalom kum pen ken mau yang ni ma kini namar kum bangi imatai kam ya pi ong ba long la confuse mo kim tip sugar bor jong kini ka long kum no en re kini udon la ka jong de iktiar mo ayeng kuar na ayeng lok ka da iktiar la ka jong in re ngam kwa ban ong ipi bi de ban pe hi ban pen mau ya pi kini Piro di kunyi MP. oi ngat de kini ken ha ka tur la jong Aku lah jauh. ngat de pa ha ka kur jong di wei Kebiasaan nak mah. Ya, boleh. Kebiasaan nak. Kuliah sebut. Nah,